Kao i prije 1,5 dana, HSLS Bjelovarsko-bilogorske županije apelira na mjerodavne da zbog sve lošijeg stanja u bjelovarsku bolnicu uvede krizni menadžment. Bolnica već godinama, kažu, služi kao politički mirac HSS-u za lokalne izbore. Znate dobro da to uđe cijela plejada nezdravstvenih djelatnika sa nekakvom večernjom školom. Sustav zdravstveni je zbog toga preopterećen i financijski i kadrovski, sustav je prenapregnut i upravo zato smo se ovdje danas skupili kako bi uputili ponovni apel da se zdravstvene ustanove ne koriste i ne služe za politički miraz i političku trgovinu. Liječnici odlaze, a rejting bolnice pada, pa se u HSLS-u pitaju kada će se tome stati na kraj. Želimo apelirati da se ovakva praksa prestane, kako na kraju građani naše županije nakon sljedećih lokalnih izbora po recepte ne bi morali odlaziti u središnjicu HDZ-a, odnosno HSS-a. HSLS-ovci su upozorili i na novi ustroj hitne medicinske pomoći koji, kažu, puca po šavovima. Da se ne događa kao što se meni desilo, da me centar 112 prespoje na hitnu pomoć u Bjelovaru. Ona me jadna pita šta da mi vama pomognemo iz Bjelovara u Daruvaru. Ja pitam, a kome da se javim u Daruvaru, ona meni kaže ne znam. Pa zamislite, kad trebate hitnu pomoć, onda takvi odgovori i takve telefonske minute su jako dragocjene. Evo zato ja apeliram, da se ta tema što hitnije stavi na sjednicu dnevnog reda ili na tematsku skupštinu i da se napokon prestane raditi pokusi sa građanima ove županije. Bolnice i ostale javne ustanove moraju biti servis građanima, a ne kao što je u Bjelovaru slučaj mjesta za uhljebljivanje političkih istomišljenika lokalnih čelnika, zaključili su HSLS-ovci.